xiboho lexi nga tekiwa eka nhlengeletano yo hlawula vurhangeri bya ANC xa tsekatseka varhangeri lava nga rhwexiwa milandzu ya vugevenga yo fana na vukungundzwani ku ngomerisa mali swi nga ri enawini va lava ku ri nawu wa ANC wo tikokela ethlelo kumbe step aside wu herisiwa. Mutshama xitulu wa vandla Gwede Mantashe u vula leswaku varhangeri sweswi va lava ku ri nawu lowu wu susiwa eka nhlengeletano leyi taka yo hlawula vurhangeri bya ANC. Funa siyitshintshe lento of i-association of the wounded. Sithi kasinamatyala sidibane senze iblock ethi mayingabi ku-step aside, but bonke abantu bathi mayingabi ku-step aside banamatyala. Komiti nkulu ya ANC va hehliwa hi ku tirhisa nawu lowu ku khira swirho leswi va hambanaka na swona hi mavonelo. Once I'm nominated, I will accept nomination. I will go to the national conference because I know I will be a delegate of a branch of the African National Congress. President wa ANC u tikuma a ri ka xivandla xo tika endzhaku ka ku tsandzeka ku vika vukhamba lebyi nga humelela epurasini ra yena ra Phalaphala na swihehlo swo ngungumerisa mali ya tidolara ta Amerika. Le nto ka president masingabikho excited about it. Okay, must be patient. Ubumoshile unetyala uza step aside futhi akazobiza meeting akazobiza rally uzawahamba nje kakuhle aphakama. Gwede Mantashe u ri Arthur Fraser loyi a nga pfula nandzu ehenhleni ka president u fanele ku hlamula xivutiso lexi. One, what was the source of the money? Isuka kule mali. Was it acquired illegally, or was it a proceed of sales? That question must be answered. Nawu wa ANC wo tikokela ethlelo wu nyanyise ku avana loku nga kona exikarhi ka swirho swa vandla.